Mwetheka mutegeri wa Weru TV ni tariki 11 mweri wa kana mwaka wa 2022 nkugwatogeni Nteto ni cia Weru Thaa Imwe mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio utuku wa umuthi ni Purity Richard ndi mbere kiri Nteto itukubanganiritie Arwiri iti mwanya kuruta moni mawe iguru ria kura cia muchujo mamu makionanagia uguoya Arwiri mamwe ma iti cia gisiasa na kiama kia UDA kumeneria Seneta Mithika makiugaga marito mao ni meberie. Gavana Kiraitu gucemania na antu akakaguru na kumaromba kumubaka Nyakangi ga kairi gutuika gavana. Abisa wa jeshi wa cadet kumanteresha dharaka gukua gikuo gya kumakania akari na thirikari makiura na giciuria iguru ria gikuo giki. Tukemberia Nteto cietu kiumia giki ukethirwa kirina mwanki wa gweterwa kuraca nontu wa murugutira uria ukaumira kiri ithurano cia mchujo kia mani kia UDA ithurano iria iri tariki 14 Aramisi ino Kenya yonthe arwiri ma iti mwanya ni marutite moni mawe gururia ithurano ino baria uria ukurira gitikia obunge sudimenti na kiama kia UDA Jasper Muthomi kana MC Jesse erite akiama mamengi makiama kia UDA metikanirie no wakayukia tigiti ni kenda kwebana na mchujo na we saragaki orokurira gitigia antu wakameru na uritia ringi kura methirwe na thiritha ino kwina muchujo uyu muthuri murio kigato amberie na inu Rijuju nandi nirubia mwanya bikuika karata methene bikienda kumenya no kethura gyukire bendere kyo kithurano twitite mbambire ni kiama kia UDA kada ikonengana ketho kena muchujo ntuki Aramisi indi kintu kidaba kuthithia muno ni kwija methene na kwaria na antu bara bochwa gitigi kina kiama giki kwa mung'wanano ndene Southimenti mwiti Kathara na MC Jesse bonde bakirura tigiti je UDA indi kuringana na Jesse Oninde Jesse Muthomi wa Southimenti wa kiama kia UDA turi tayari kwereana na mheshimiwa mwiti Kathara nontu kiama gitu kia UDA gitiga sagasa ari ni kia wazi na ni kiama gitina mantu ja rungurungu kwa turi tayari kwaraniria na ni twambiritie rwaria tware manwa tugeta nominations na oni team yakwa turi very ready with nominations na kuringana na Jesse nandi kwategera muno ni Ntuki Aramisi keja kwithwa bakita muchujone uyu ni nyuma rwarira orarema kuringana na oria tukaria tukamenya oria gugakara after twaria kwa nteme kwariria tha inkiugaga Jesse anenkerwa mheshimiwa Kathara gwakarao kana mheshimiwa Kathara anenkerwa Jesse gugakarao ari mpumba kwariria mantu jau twakara nthi na munene wetu na twereanwa uria turombete twambirie na rwaria mbere kenda kware manwa no twite na ndi mchujo na after mchujo mtu no ete na ria kwenda no wete independent mtu jeria smrega uro kiameneka TSP ethurete kiameneka kiwenka ndene no thimenti kuguti mtu baketha baitindikana nwe ya TSP oni nyante na mpinzani kwa most likely nkae wa tikiti ekwetherwa ndi umore okuromba gitikia no thimenti na kuringana murikaringa MC wa Bogetais ura wikirite muno kiama kia Mbas baugite bo ibarikani ndi kureo na muntu wonde na nikagitaga kana chiji nene kiama kia Mbas urokethwa ikamata tikiti iji to batu twagitirire itagwa negotiated democracy antu betu bara baromba giti na kiama kia Mbas twabetire twakarandiguru nabo twetikaniria kiwondiria ciari na antu nkurukie muntu umwe ate wondi nyingi ciari wondi mugwanja ira ciari na antu bairi kana antu bathatu twarania na antu bau tuga antu bau nandi itwenda kuyukio omwe tabakara nguru bongo bauga ura mwega buru kana ura strong ki wondi yu nuriko na batu nenkera natwaniye nabo na bonde ute muntu wari na gituma ya kureta gituma nontu utina utigituma kiareo ki niko gituminandi muno antu bara batonyete ki siasa na batonye na mantu jegi byama na bete na mbesa ni ugwati muno gutakiri muchujo no gategera mantu za ijombite kwithro echanga moto kiri byama mwanya nontu democracy za igwete kididimiaga mchujo inameza ndoto nyingi sana ya vijana ambao hawana hata hela za kwenda mchujo, kwa sababu mchujo lazima ulipe agents ambao watakuchungia kura zako. Ya pili,
utahitaji pesa pia ya mobilization na pia kujipopularize kwa watu waje wakupigie kura. Ni hivyo kuona nyama tujaja mchujo kwa bora alete mantu maingi bakirengana irinya mbuga bakiuga kiongozi atumba na kiongozi to muchindira mchujo karaja angu kwire uga kukuku mugeni neje nturume thinjo nanda uga mantu ijangai na ukona mwathani okwa ati nkuruka bwije kiongozi uga wankuruka muonokia na tankuruka inyegi tarira mchujo kiongozi ara tukuromba turiromba ikenda tumba kunengirwa certificate na tumara tuitangugi na tuli dim Nyaki West once more for 5 years. Ukeja kwithura kiama gia kurega na wina kiroteko chwa kura utibiri gukitejaniria no twina kanyaga gwita wi mtu kiumbe kuromba kura iji mbaboigwa internal democracy bia mane boinyeria na boina kiroto gia gutongeria ugakara wira ramika na wirira eta we as independent candidate na August kire general election antwarea aringi kura bachiathuranira nonto thaizi no withirwe pate through opinion polls ya ire kuoneka maybe a weak candidate but time ire meri 3 na no ebuke we a strong candidate metho jonde nandi jerekerere kiamba kia UDA muno kigiti kimwe kuru ara kwina batatu bakoromba gitigiki na kiamba kia UDA ara engineer Ndithi Mwirigi Karambuka Iremia na Sara Kaki kitemenyekana no kae wa tigiti eji ende orambiye ya makayundi kirenda ngwataniro na kirenda tere kete kwenda kwathana na betu na kete kwenda kuruganiria ana betu akristo akorombe ni naru abagwatanire na ara batakuiga no bagete atia baiganwe na baiganwa kukethra kwenda tere na barega kuiganwa buru na gukwetheria ukwathurane nkiripotera Weru TV mpita muthuri Muriuki. Tukithina mbere ya siasa mamwe maria maguchwa ite mwanya na kiama kia UDA ni magutetanikire makuga ni maribire mbia cia kuthie mchujo kire kiama ki indi matikubewa kanya tha ino mathie mchujo riu marerekeria kiara kire seneta wa Meru Mithikari Nturi nuntu wa kumabenia Boniface Mongera atuonie bure gwatinda Nairobi. Ojiri Chandi Mwangi Marete kumakia gobe na kansurera kukuma bo centro omobisi ya kiama kia UDA ja Nairobi arebedrito beringa igatania tekoringa kigatania kinya kwangaratana mathugani okungu bonekene bangaratanite no tubaki makoge kinene kirabatire na kyo ntukwena ruwa kimurungu runga marabati Kemako nakyo kiumire nyume boko edro bakiumo rotero mero na wiki ndia kinyi mwanko bisine cha kiama kia UDA ja Nairobi araberiro bo batiki liste muchujo tariki 14 nuntu kona liste seneta Mithikari Nturi aletera ku rotero mero auganithinga terwe kira kiama kia buru office ne tukwithira secretary general gwitwa Veronica na ria tuoria mantu eja tworo babu liste cianu iria aja jukiani ende twarire kiama tene na twira butekiri liste Risira tugwetania no ira Mithika letere kwa uni utwerwa au muntu gwetwa Mithika na aringire thimu auga we no Meru no tikia kwenda kumenya list ira aletere ni abatere gwitirwa Meru na ndiku aruma acio irombijire na arua ndene ofisi ya UDA aja turi ni ofisi ya UDA ndene Nairobi na kintu kira kiandigaria mbirigirite uni mbetete na antu bakwa muchujone ntuko ya Aramisi ndiro ati kwe list Mithika kwe muntu aretere ndene mwandie kwa bakenderea bemumenire seneta Mithikari Nturi obobwega nontu bontu boroko na bengirite mbeca kirinyene na ijo obobwega akaleta ntu bawe bone tigiti iji etete anenkanira tigiti direct kire muntu umwe antu wananchi bamwa kwa wankonda kuwa very sorry kwira antu betu unintende nomination nontu indite mbeca disitira ndite nayo no eje na mbeca ndite bwega buruki amene na ndalire gitaririo nkera antu betu ibe imenyere na Mithika kukeya kwithaga atua kwendia kiama kia UDA Meru utino ikitia Meru kwa antu betu ibaru kukemetho bone ote ngabana bakuthurau na nkuruki utino agaikio ukeya kwitha na mbiriria kwendia kiama nandi utino ikitia Meru kankwenda kwira antu bakiagu na Meru yonthe ito buruburu menyere ni gwitwa Mithika nuntu te mantu yange ya mathoku za kuia mwana kuia muntu jaoni kumbira buru tigiti kana ntita kuringirwa kura ni wananchi na anturende mutongeria wananchi patwira bandurete kuma 2013 na terore ampere ankona kwira antu bakiago terore ampere na ambieta ketia nie endata na for the people ndashinda Richard Mwangi Marete bena kansurira ku barira rwangi bakiama kia UDA baraberigirite guta muchujo kiume iki baithaga na boganga obisine kiama kia UDA ja Nairobi nuntu tubonka ke
bacha banitwe kwena kwire nyama amo gwitwa Kairemia na uge rwiro etaka menyona ni ntu ntukone kaka yonya nyomora ntukone kapa geta nomination ntu gwe kali kali onkone kaka yoka gwitwa engineer muchujo jwa kiama kia UDA na joreri kwetho jikariga kiume iki ni karikarire Richard Mwangi Marete bena kansilira kum iro ria mbere kuyikano kiama iki riumirite kaunti ya Meru ira antu bako babo Central 1 itukwenda obonia UDA teo kura wananchi ibwe bwena cio na karakiuga muntu utige ka muntu utinambe chote muona kando atiombo munenkera tigiti na atenda atonya kiamene kiawe ikeu kyo gutumatuga imbecha nonturi na atakomenya unte na mbecha ankuga atiri ikia kwitha imbecha tagia kenda muntu etho eristine inya ningwari mbitia mbuga ndi muonera kenda mbithwa ndi ristine ntu ndi enda kuthurwa na ntaro ni antu gerekerere tunario la kumukinyire Senator Kontemero bwana Mithikari Nturi amona mwaliki muno kia make UDA Veronica Maina ritumbikire kukurukira njere thimu nke reporter Nteto TV kumaja kingina kitoke Nairobi bita Boniface Mongera Ore kithurano giki nene kithengerete umusisa kigeragia kwiringira ndebekere aringi kura gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi hatirimanite na antu akanterecia nkubu Kaguru gavana Kiraitu na marombete matikamunuke indi mamuringire kura acoke kibindi gia kairi nkuruki ni amerite ati matibateri kumutwira igamba kuringana murungamo wawe wa kuwata mbaru muntu o akwenda kiregete kia orais mutugi kare enacio nkuruki Nigikaro kira gikujurie kurube kundi mwanya kumanya South Imwe rutererwa Kaguru bejite kugunekana mataroje ye murandi jotaweza jura jutongetwe ni nkatha ya mbere ya Meru Pirisira Murungi na urabomba kuona kigina kiu gikaro kira giukari na tongeria bama kuma thirikari ya kaunti ya Meru na thirikari nene na kinyanga bana Kiraitu Murungi ekurukiro arasiasa chegite kionga bana kiraikurwa ni mubunge wa ekuruka Wira Mwangaza Senator Mithikari Nturi na Kiraitu icio na nirio gwititwa na mbere aria baingi batongeria bamenerete Nturi bakiwa keja kuthurwa murandi uyu jotaweza jugu kwa Shwari atongeria bamwe ankurigarora bakomeria kinya kuja kuromba kura ekuru igitariria gavana akathurwa tukenda are betu baita ngogindene county bangana bakenda are bao beta gwita ngogindene county tukomeria batonyo obisi ya gavana muna akeja kwethwa no kethera iku bangana bagatuma are bao obisi eu ukomeria tuma mwana waku mwakembiti ngau ekuru itukareto chioki kaerua gukareta mugeni uti gavana Kiraitu Murungi bwageta atia apo uga bote kwenda toweza bamwe batena nya first lady kaga siethia gavana na siethia first lady aga siethia first lady kana kama kamba kumuswera mwekuru nekenda bwena first lady leo kana teu na kirika Wira Mwangaza bedra bachugo juu adije kauntu kamwe agagaturia TV ni akaria mwari jokadira ageta akadithia kange gavana na araya na mbeu njoke njiro korongi oraya na matres na mandboot muratha nkari euti no dimenti yeri to no dimenti yemwe muratha nkari njoke njiro barare akwetu o mtu na manto yawe tongo ine wenderete ekuru bachemania mwekuru mwauga batu tukwewa bila twaewa onania bila baewa mwekuru ngiaua na atue tukwewa mbegu tureta twande turimire tukethe twendie tugure nduve nuriko ugwe empower na nuriko tigwe empower ntaburia kiuria ukathuro ugwetwa mama kwe maendeleo bukona kweli ina batu tuchitegete o inyana betu bakaribereje we nungu na tweo batwe nikagite ne ukarekera itwarombete kuruba South Imwe bakamwikandi bete na mbere kumoira bamuni rongoro rungi ntariki kenda mweri Jwenana so katokaua tomo support turena pawa batu turekoro ya kumuchokia renge miaka 5 ikaenda kaomba tongela inya tukaomba kuritangwe kuruba South Imwe gutwira gompairite kamo kambe kandi ugaenda mbere gompaira ubu turomukamatite na heshima tafadhali peni miaka ingi 5
twitembere na heshima yetu. Kiritwa kirikiria romba ekuru baba bakamwikira rumena ni untu bagutuma ucore na thirikari nene na kuga kagwata mbaru mutungi wa kiama kia ODM Raila Odinga. Kumenya kira tumete uga barenda gwita saindi eu ingi ya Raila na tika kwira wite wauga linga kura na kugitate ende ategete akona ou kiriwe nuna kwana dao atuka mutongeria wa Kenya tariki 9 mweri jwa ng'ana mweri jwa nana na nakwenda kuthura thirikari ari thirikari ni na ukamena no ntu wa kuthwa no chora thirikari ra nene mejeri kujiyana 15% 85 bitiwa na thirikari ra nene no mwankankari nya nao awi together mwanka tukari mari uko yonde kedera nteno chora thirikari we nene district yebu ukwira yegoji nabo geta na nkweni ridionora kuma Kaguru gicigo mbunge ya South Imwe nkiripotera Nteto cia Weru rekoditwo ni Mutugi Kare. Mukarigiti wa kiama kia Mbasa Embu na urio kurira giti gia ugavana kaunti ya Embu lene kivuti na uritia Karima Embu kirigiti kia mutongoria wa mugongo mathure uria makwenda na mamube kura cia giti kia ugavana nkurukilini na kuria antu mathure atongoria kuringana na agenda cia ucia uthina mbere endete ciama iria maririta monekio muchiri enacio. Uria urenda giti kia governor wa kaunti ya Embu na kiama kia Devolution Empowerment Party kana mbathi ni Weleni Kivuti ni urera ekari a kaunti ya Embu gukathura muthamaki wa bururi uria makwenda karigatika Raila Odinga na William Ruto nuate makamuthura ke ari governor wa kaunti ya Embu. Rene akiaria ari mwena wa Kanywambora kuria kuraina musemanio na ikia kura a mwena uyu ni urathi na mbere wa ugu kuvoya ekari aya gukathura uria uri na kioneki gia gutethia bururi uyu makiria turakathura Ruto kana Raila ni aciairi na cioneki ciao ni ciecekene na tekwo ukaringiriria mundu nundu akona kumenya ati kioneki kiangania na mai cioneki Nwanyita, we are targeting most target yetu ni Ava County. Na varia arauga aikia kura onthe makathura atongoria a county aria mangi matethia na mirandi ngurani ya uthii wa na mbere no atete kuroria kiama kiria mundu ari. Ngurani ya siasa cia national cia Kenya na ngurani ya ciama cia local tarutu Embu County. Roria mundu urorie mundu kana ni mundu ungiguna county akoro ni governor tuthure governor uri ungitwara county waro thurati mundu tondu no amatirite kagoti kangania. Ngiripotera Weru TV kuma county ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nyuma ya kuringika kwa biashara nuntu wa mpanga ya corona iria yari kubaragania biashara na kitaga biashara cheo na mautoro ma antumea ingi na mamberia kuriukia biashara ino nyuma ya mwatho mamwe ma corona kuthira magitesa ni riu biashara cheo kairi ithiete bantu batebega nuntu wa maguta kunyiba a Kenya mwanka metithie bei ya into biashara kumachuka ni makona ni aburia biashara cheo ikuthina mbere kuringika. Samuel Gaishima na Rugonororo. Mbere ya kumira kwa murimo wa corona, Richo Nyaga uraendagia matunda muchi wa chuka na tungatagira magana ma antu wa kirantugu mono a biashara na aruti wira obichin cia thirikari barabajaga kuria matunda mamamare irio biago bia muthenya. Mwena ugu kinya kwa murimo jo Kenya mweri wa 3 mwaka wa 2020 kwa mutigire biashara ino iguraritwe anene. Kuma kagita kara corona yajire wira yathire nthi yonthe wateka wana utigintu muntu akugwata nontu bwa gutwika utigintu kwendio ugurilwa muntu no kuthuka kugwatwi corona indi wana bara bare ya matunda kagita gaku wateka wana kinyemba ba kuthuka batikwenda kuya kuria. Manto mari watamamu kire Justin Njebio ora biashara yake ni ya kwendia nguo thokoni ya chuka. Njebio wata biashara barabangi nari na wirigiro bonene bawukira kwa biashara yake nyuma ya thirikari kuruta ogoma gwathoma kurigiria gutamba kwa murimo wa corona. Indi wirigiro bobo iburingikete inkujanio eraithiete mbere ya thoko ya maguta. Ni kwagire change nene muno
na riu korane kuthira turauga biashara ikabua ara riko kwendelea kuthuka nuntu tariu nicokara cukuru fact ntikwana antu kwenderia gintu gia cukuru na ninkurigwa na muciari uni na kana cukuru agaruta mbeca cia gucokia mwana cukuru ko nuntu nginya ninguwa na mirengeti na masiti na gute nkwendia kwa ntuko. Richo na Njebio ibamwe ba biashara barabara na munya wa kuigwa batainga biashara ciago kagitaga ku kama watho makorona. Biashara imwe cia ciaingwa wana biashara ile ciendeleaga biashara nini muno wana ile ciendeleaga itendereaga igwata mbeca bura kwagirite. Ikyo gitumi bamwe ba biashara agakenya baruthite mubango wa gucokaniria mathugania kuona bora biashara baomba kuriukia nthukuma ciago kagitaga ka marutha kiatho kiria gikethirwa kiripo muthenya wa Saturday ya kiumia giki 16th of April Lowlands Hotel and Spa nikenda kwaririria buria biashara ingicoka tu normal. Kiatho giki kiria gikaigwa kiri kia biashara ba kaunti cia Tharaka Nithi, Meru, Isiolo, Embu, Kirinyaga, Kiambu na Nairobi. Gikaigwa kiri na ageni bagitijo ta minister wa biashara Betty Maina amwe na munini wake Ambassador Peter Kaberia baraba gatariria mitaratara ira thirikari yikirite gukiria biashara nyuma ya corona. Nitwitite biashara maria metagwa corporate ni banki na mashukuru na insurance companies na maria mangi kuria makethirwa mashite gutungana na the small and medium enterprise nikenda kwaririria about financing ya biashara kana insurance ya biashara na buria biashara inkiomba gukurania. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Rĩu gatono kebanini tukathino aku ningucoka na Nteto nkuruki. Kiugo kia mwathani kiugaga mutongeria umwega umage iguru eturiritwo maguta na kutharimirwo tongeria nakio kimero gikauga kanyere kainagwa ni mwene ciantu betu tugwataneni twinie kiama kigia tukiambas na tukiambararie tutongeretwe ni gavana Kiraitu Murungi gukiura na gukiara king'ang'i kiri orojene. Gavana Kiraitu Murungi na twitete kurajaja kaunti ya Meru tumugwateni mbaru ete na mbere kwa gavana wetu okirie Meru inyankuruki mbasi etithetwe king'ang'i etigwire makana miuro nega kinya bwega ikamatete akuru ekuru nthaka are twana na migongo yonthe 2022 ede kiama ibas king'ang'i kiri orojene na gavana Kiraitu Murungi. Naitwa Hamune June Masaki. Upata ulimwengu wa kisawa. Bonyeza *860 *420#. Mugeni antu betu marita mbetagwa engineer Edith Mwirigi ndi mwari wenu ndi mwarocia wenu na kinya ndi mami iningo twagetekira kia munene wa ikuru kira tugweta mama county Meru woman representative ndege twa na kiama kia UDA ndeje na giteo mono kuboromba bombi kengo getareki 14 nonto kiama getu kina muchujo na ingo chindana na ikuru bangi kujukia tigiti eje mama betu baba betu na youth bonde ba Meru oni Edith ndena mibango mingi irambangirite county eje yetu ya Meru na eje kombekana Bombi kengo getareki 14 bokira rukire bontede kona tikiti eje ya kiama getu kia UDA bukiririkana atere kondura ikwithura kinge mbugi atere antu betu ndina mibango mingi ekureta antu ba Meru amwe mono a youth na kuthiria mpathura ciumanagia na marejatatu tejo tigania egembe na imenti
Kira korontigwa, ekorontigwa, twana antigwa, na kinya ikundi bya antu bamawathe na antu babakoro, oni Edith. Ndina manti borirwa. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthiguru ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710 928 680 kana 0799 883 933. Turiungire Weru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Oringe inkogwate ogeni tukithina mbere minista wa ugima wa mwiri kaunti ya Meru Meshak Mutuma na menerete karikariria rionekanire ruarua ntuku ya Jumamosi mucemanio ni wa governor wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi Nteresha Mutuate baria mabiga magirire mucemanio ni wawe Mutuma nongerete kuga governor Kiraitu ariungite egembe na moronto wa kuruguria imwe ya mirandi na kogwo tabaterie kuonwa uthuku no uriku ashite kumaguna. Governor kare yito turetera into ne yita nikenda arugura machini ya x-ray yotethia antuba Mutuati ne yita nikenda kale foundation stone ya dieta ya Rome iretonekana ringi ruterero egembe nare yita nikenda arugura laboratory nona into bira bya machina cia laboratory atumite Mutuati kithaisha kinyire ne yitakinya aloila kaburo ire kitero dero Mutuati. Ojune minister wa manto megi ogima mwere kaunti ya Meru to Meshak Mutuma agitariria agitomikine na yake agiatomete engavana Kiraitu Murungi aithero ena ndiunga ntere mwanya mwanya achiagembe muthirikironi wa kiumia akithiru na ara akomeneria muno makarika amara maruthikire ntere cha Mutuati na ara akuga ontobo egi kugera maiga igitare atongeria ba mechemanioni nonto obothuku enda ntoba Mutuati no ntibo kumya muntu ora etana mbecha ninkwenda bomurio wengwari nimbiareterete anto Mutuati we nikenda atumana bakwangaratania ria turetere into bomurio wengwa au tumana ri nimbio tureterete kana nata wethira Mutuati kuma riri onthe wari mutongeria na inkwira anto betu itwana betu bwatumirwa mantu na siasa
bwatumirwa kuewa njobi kana bwa tubecha tunini ni mwanasiasa gwita wikia maiya no ntombo wikia maiya no ndothaya nabo bakagwatwa na baba ingi baita ncera na imba ni atia muno uwe mwanasiasa utumira mwana omuntu uwo winana no ntote kwira na bakubo be yao kwikia maiya ni we tutumira na bantu bangi ngera antu betu muntu akeya kuria nsobi kana kwa siringi ngiri kana manata no tawikia maiya kethana kwa rawite wikia maiya mwanasiasa une yana bawe na ekuru bawe kana mwekuru we beye bo baikie maiya gitonga kubu no urane mukari igwantere ino cia mutuate na kuria mabitha abaokaria bathina mbere na kurutha burempu na kurutha chunkoni bugano gutigira antu baba aruthigire mantu megie kugera maiga mamo bakugwatwa na kuyuchirio matagaria OSPD DCIO Igembe North because these are people who are well known, wanajulikana njana vizuri sana na hata mahali walikuwa wanapangia kunajulikana na even the amount of money that yenye walikuwa wanapea watu inajulikana. Kwa hivyo let them move with the speed and to have arrested, wakuwe funzo kwa wengine be kwendene bete bathitangwe kenda in future kinya mwanasiasa kana muntu uri kuwende constitution no mwitigiria undi musemani wawe provided tu musemani wa insight mwananchi kana yo kuthithio thuku yo itigiro wende ayewe kanya athithi musemani wa kwa imani Kumagebe North Beton Class Chabari Akari na ene mamegunda iri barabarani ya Modern 2 Mwanka Kije Igembe South iria ikiwikirwa lami ni makori ya mbunge wa